Personal neng in-inspection Mayor Ruding Gonzales in newly rehabilitated public market ning Balen, Mexico, aato pang ketiking harap ning Municipal Hall. Well, may turnover na kayong DPWH na may accept niya. Pinirma ko nito ang acceptance da. Okay, but may maglipat na lalos ding magtinda ka rin. So, luminis na yung harap niya. Asa lesi ako na yung traffic. Kasi ayaw ko naman buritang ating kalat-kalat sa akin. Hanggang ako yung magparado. Panto At saka kudas ko pa, bantong kayong parada. Kasi kailangan maging sample ko tamo bayo mo, buritang akit mo sa leseni pa sarili mo. Agpang king alkalde, mas convenient ya ing bayong porma ning palengke, uling mas malinis, mas malwalas at mas masalese la kanure pwesto dareng magtinda. Pauli na niti asahan kanong mas malwalas na naman ning kimot ning trapiko king lugal, uling nalapaparada king dalan, reng manyali at reng mismong magtinda. Kining may salesi ing palengke, ang bala mo at suwa ka rin mall. Number 1, ing mamalengke na dating pita-pita, mabulok, marinat, kini ang giyang mamalengke, siyempre, buri mo nga kakit, itang kakanan mo kasi kailangan, balo mo malinis. So, kitang makanita, mag-attract niya sigurong customer pa. Ditang matamad mamalengke dati na kakit na mabulok. So, ngining malinis, talaga ko ay ganyo ko lang. Ilapang sikan ina yung manintunan daging palengke. Kota ilapang makinabang, di ba? Dagdag na pang Mayor Gonzales, ala kanong sisingil, kareng magtinda. Nune share o contribution mo kano king bayad king kuryente. Ala kaming sisingil ka rin na dati kasi base kitang kaya kaming market ordinance na sa 40,000 ito Pero ngini, sabihan ko rin sanggunian, zero. Mag-umpisa lang zero. Okay, but pagsabihan ko lang, pagsabihan nyo rin kayong palengke, for the meantime, habang papasolar, so depende kitang pamaggamit na, pero kailangan na may ka-contribution na pa mo. Okay, but nung halimbawa, kukulang, manabono niya pa yung munisipyo. Pero by next year, kaya biya ka rin papasolar, hindi kasi masolar yan this year. Pero itapasolar kaya next year, pang kanita, totally alalang babayaran din manito ng kabalin. Lalagyan palengke. Sinabi na mo naman ng alkalde na maragulyang sauping bayong palengke, emo para kareng manyali, nune pati mo naman kareng vendors, uling mas masalese at komportable na ing karelang pwesto. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo.